Ki Pulit kila yok kem no ya uwe Briew ubaladan lai pausau senam karta Hadien khandai Bnai ba ushuthok ba ulayap kenang ba onlight na kikti jong Ki Pulit Hadien ba ulatu hadu 100.100 san lak kapisa na uwe unong khayi Hachatarpur district ka Madhya Pradesh laong ki khubor. Ki bahaying jong une urunaru kila donlang ha ka jingtap ya uwe Briew ubom ithu da kabakam ba udei mau Henry ka DNA test jong utei Briew balayap kami hap satya bat kite ki bahaying jong urunar na kani kadaw balapan shisha ya kajing shisha ya thu Ki Pulit ha ka 1 tarik Julai ha usnam baladap unong khayi uba kerteng usudhir Agarwal ulalej ujor shaba mitha police station ya u driver jong kawe ka kali pick up uba kerteng usunil namdio kabaket ya kinarat balapha da u banet ket Sharajnagar ha ka ba anda ulayo ya kapisa ka ba 100.0 san lak ulaja klep ya thu sub divisional officer Ki Pulit Uman Mohan Singh Bagal. Ulaya thu rubaya katay kakali lalap ba ulai hajan kaway kayeng babu ya kimar kimata. Ha ubnay Julai at pausaw tarik lalap ya kaway kamet yap jong uway Briew ubam ithu na kudahar kabahap hapo kabamitha police station ha kabaki bahiyeng jong unam dio kilakam bakaday kamet yap ka jong u dak bashim bentaru ha kajingle nyang kabakhatdu ya u. Henry Hadien baki Pulit kilap ha banle daka DNA test kilalap baka DNA jong ki bahaying jong unam dio kami hap satya bat utei Briew balayap. Katba ka jing thuat ya utei urunar kadang ya chakmat utei unong khayi katba udang ya lenti banle Shabageshwar temple. Ulalap ya unam dio hakithan ke gadha tigada hajan Chatarpur. U Agarwal ulapan ya kapisa na unam dio Henry ulabarngam penban ya u. U Agarwal ulapan tip marmar Ki Pulit bat Ki Pulit kilap ha daka kanhun syakatei ka jaka. Ki Pulit kila yok kem no ya u na kithan gadha tigada bat lap ru kumbasan lak kapisa na u ha kabala pengat ru ya u kat kum ki kendon an ka Indian Penal Code.